Guys, welcome to my brand new video. So, pakin na sa ngolok kas barikan kata lantas kuliah. Teman-teman dekat dengan kantor. Milik Brahmputra ngolok kas kaninda. Besi mau tema. Ini orang ngolok ya ngolok deh. Kalau kita datang ngolok deh mana? Saya pada aku sorry lu kata. Sampai mana? Apa sahaja? Siapa yang baik maksudnya? Siapa yang perlu panggil? Banyak itu benar. Berapa sih yang ada dalam Yetan. जैसे सूरज से हॉल ब्रह्मपुत्र अंदर वेदे अंदर से इनके घर में नसे तो नाम को रहा है पिल मोल हुकुम पिलिस काटा गाइस अरे तोलों आए सुपाक ओल्डू चमोल्डू ये ओ गो गाइस saya pasang ke dong, dia mau beli dia anda. Sekarang itu ini, jual putraan. Kalau buat dekai ya mau. Kita barikan. First time, बहुत दिन और vlog मुकद माना मैं लेने वालों को. Hal dollar ay sa Brahmputra andra gida sa dollar ay na lumtum pala Hello guys, sa katok barikang bidado bong super अच्छा बिदा हम दो गला आना दे तापिसत चंबे बना तन गलो घूम दे अले ओंगम सोन्ने ओंगम सोकम दाक पाटन पामा लुपिला मा